Yabona-ke uma uzokhanyisa amakhandlela njengoba bethi abantu amakhandlela ayakhala ezesholo yena wakhe ethi ayakhala, ebuza omunye ukuthi amakhandlela amalinjena kusuke kwenze njani, especially nje ngako ukukhala ikona abantu abakhathazeka ngako kakhulu. So impendulo yami-ke ithi kuqala ekutheni wena uthenga ikhandlela elinjani, fanele unothise ukuthi ikhandlela lakho linjani. Niyabona la leli khandlela liyelo but linako ukuthi moluyisa kude kancane lingathi li-light kuba yellow kwalo, kungaze kube ngathi manje linokuba nalento ngathi linamanzi phakathi. Iyona quality efanele uyikhanyise leyo. Kanjalo nje ububona no-white ucishe ube yinto engathi izenzathi imhlophe ngokuqedini konke no-red. Uyabona thini u-red ngale ndlela ukuthi u-clean konke no-blue kube kuba khona-ke lamakhandlela lawa elivele libe malimhlophe libe mhlophe ngale ndlela ukuthi manje ngathi ufulawa uxoviwe libunjwe manje ngofulawa. Lizokhala vele lelo khandlela molikhanyisa. Akumeleke ublame isimo ukuthi mhlawumbe umcimbi wami bengiwenza uhamba kahle wavele wena uthenga amakhandlela azokhala. Njengoba ubona lana u-brown lo, yabo uthunjani u-brown lo fanele ngabe uthenga wona uma uthenga u-brown. Bese ngala yalibona la ngilishaye khona ngenze ngamabomu ngenze ukuthi ngikhombise umbukelo ukuthi lo brown bese usenza ngathi unalento engiyithintile manje ngibeke isithupha ube brown ngathi uba nje urongi-ke lo ngoba yiwo lo zokukhalela mawulayithini. Ngeke lo brown onjalo ungakhali noma iliphi nje ikhandlela elumbala, it doesn't matter ukuthi umbala onjani. Uma uthenge le mbala le engathi njalo ngikhomba othi uma ulibuka ngathi into exofe ngofulawa liyakhala kakade vele lelo khandlela liyakhala. So umuntu engathi angabhekisisa amakhandlela wakhe kuqala awathengile nawakhanyisayo ukuyima ejaja isimo sento yakhe kade yenza ukuthi sihambe kanjani. Naku ufuna ukuthi okunye futhi engifuna abantu bakwazi u-purple lo ngathi uspirit u-purple. Ungathi kumuntu methenga amakhandlela phadidiswe ethi hayi nangu blue. No, this is not blue. This is not blue, this is purple. If you look at it properly, it almost look like the liquid spirit. So that is purple and this is blue. Some people mistaken blue for purple and mistaken purple for blue, or sometimes they even sell you the wrong candle intentionally just because you don't know the colors of the candles or you don't know the difference. This is purple, this is blue. When I was carrying this one, do not think I'm carrying purple. This is blue, this is purple. Thank you.